Ko su uzori djevojčicama i djevojkama u Crnoj Gori? Kakav je položaj žena u našoj zemlji? Jesmo li se oslobodili stereotipa o podjeli poslova na muške i ženske? Treba li žena da bude majka i da prati partnera ili da se posveti karijeri? Koja je uloga medija u procesu odrastanja mladih ljudi i formiranju njihovih uzora? A šta na sve to kažu psiholozi? Ovo je samo dio onoga što ćete saznati u nastavku. Naime, portal Standard je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete sproveo istraživanje o pravima, zastupljenosti i položaju žena iz ugla tinejdžerki. Anketa je rađena na uzorku od 322 adolescentkinje u završnim razredima osnovnih i srednjih škola na sjeveru, srednjem dijelu i jugu Crne Gore. Milica Dobričanin učenica je 4. razreda gimnazije Slobodan Škerović. Članica je debatnog i volonterskog kluba. Svira klavir, govori engleski i ruski. Zainteresovana je za prirodne nauke, prvenstveno hemiju i biologiju. Želi da upiše medicinu, najvjerovatnije će biti dermatolog ili sudski ljekar. U slobodno vrijeme svira klavir, sluša muziku, šeta i putuje. Za mene lično prvenstveno uzore vidim u svojim roditeljima, čijim stopama planiram da krećem dalje kroz život. Što se tiče situacije sa drugim adolescentima, pa smatram da možda u našim životima veliku ulogu imaju ove javne zvezde, jer mi smo pre svega previše izloženi medijima, muzičkom scenom, filmskom industrijom, tako da mi uglavnom uzore nalazimo u glumcima, glumicama, pevačicama, što nekada može da bude pozitivno, a nekada i negativno, jer pogotovo kroz žutu štampu propagiraju nam se takve stvari koje možda i nisu pametne, nisu ni toliko, da kažemo, pozitivne za naš razvoj, ali smatram prvenstveno da možda treba da tražimo i uzor u našim vršnjacima, znači taj neki prvi korak. Onda, to je prvenstveno u našim roditeljima, u vršnjacima naravno, jer oni su nam tu najbliži po obavezama, po godinama, po interesovanjima, pa onda tek u nekim javnim ličnostima koje možda i dan danas, ove koje su nama barem eksponirane, ne predstavljaju tako dobre uzore. Vratit ću se sada na ono što si ti kazala, a to je da ti uzore vidiš u svojoj porodici, u svojim roditeljima, pa mi kaže čime se tvoji roditelji bave i šta si se ti to opredijelila da bude tvoj budući poziv? Imala sam veliku dilemu tokom 3. razreda, da li da se odlučim za medicinu, da li da krenem tatinim stopama i da li je to možda pravedno, to je pravilno, jer medicina, znate, nosi sa sobom velika odricanja za razliku od ostalih fakulteta. Ne podcenjujem, ali kažem da je možda malo zahtevnija. Tako da moja definitivna odluka biće medicina, znam svesna sam koliko će moje odricanje biti, ali želim da jednostavno tako, to je gde se ja vidim jednostavno. Mama mi je ekonomista i možda su me uvek terali da krenem maminim stopama, zato što opet tu ide malo klasična ta priča sa stereotipima. Ti si žensko, možda i poziv doktora malo teži za tebe, jer opet želiš da imaš porodicu i da se ostvariš kao majka, ali da vam kažem, iskreno mislim da uz dobru organizaciju i uz posvećenost može da se postigne i medicina i porodica. I kako si ti donijela tu odluku? Koji je taj trenutak bio preloman za tebe kada si ti rekla, aha, da, okej, definitivno je medicina ono što ja želim i čime želim da se bavim? Pa da vam kažem, prelamala sam više puta, a definitivna odluka je bila kad sam shvatila da meni društvene nauke ne idu toliko dobro koliko prirodne, koliko biologija i hemija, i onda sam rekla da jednostavno ja to volim, koliko god da je teško, nebitno mi je, ja ću da se trudim, ja znam da mogu da uspem tu i to je ono što ja volim. Ja sebe trenutno vidim u belom mantilu kako jurim kroz klinički centar, ne vidim se u nekoj kancelariji gde ću da sedim i da pišem neke dopise. Jednostavno to sam ja.
Odlično, drago mi je da to čujem i drago mi je što si rekla da će to biti klinički centar, a ne negdje ću otići vani i tako dalje. Pa da, svesni smo svi. Ja sam se prvenstveno opredelila za Podgorički univerzitet i svi smo svesni da je takva situacija u državi da je veliki odliv mozgova i da svi teže, kada pitate naše srednjoškolce, svi su ja ću da studiram bilo gde, samo ne na Balkanu. Ali smatram da to je naša država i naša država i treba i dobre doktore i dobre profesore i dobre ekonomiste i da je okej da vi pođete na usavršavanje u inostranstvo, ali da je uvek najlepše kod kuće i najlepše je da svo to znanje koje dobijete iz inostranstva vratite i primenite u svojoj državi. Sjajna poruka, nema se šta ni dodati ni oduzeti tu definitivno. Sada ćemo nastaviti ono što je bio dio odgovora na tvoje prvo pitanje. Dakle, da, mladi se u aktivnostima svojih uzora informišu najčešće direktnom komunikacijom, zato što, kao što su i rezultati pokazali, to su porodica i roditelji okruženja, pa samim tim ovaj odgovor i ne čudi. Međutim, veliki je procenat onih koji se informišu putem društvenih mreža i informativnih portala. Kako si ti zadovoljna sadržajem koji se plasira u društvenim medijima, generalno, na televizijama, na portalima i svim sredstvima komunikacije koja su trenutno aktuelna? Smatram da je pojam cenzure u medijima totalno zaboravljen i da nam se možda plasira i nešto što ne bi trebalo, a svi smo svesni da je tehnologija u tolikom razvitku da jednostavno mi smo, i sama znam da telefon ne ispuštam iz ruku i da smo mi stalno izloženi i Instagramom i Twitterom i Facebookom i da oni igraju veliku ulogu u našem formiranju. Tako da možda se, po mom iskrenom mišljenju, da se možda čak i previše stvari plasira i previše nepotrebnih stvari koje zaokupiraju našu pažnju i možda nam remeti koncentraciju tokom učenja, druženja i svi znamo kad pođemo da se družimo ovako, da izađemo u grad i to da uglavnom svako ne ispušta telefone iz ruku. Tako da igraju veliku ulogu, ali možda bi trebalo taj sadržaj da se malo organizuje. Ko bi to trebao da uradi? Pa to bi trebalo upravo možda medijske kuće, zato što vi kada plasirate Zadrugu i Veliki brat i ne znam sad koje su, ne pratim te aktuelne emisije i plasirate ih 24 sata dnevno, ja ne znam šta onda očekujete od mladih, oni stalno to gledaju, vi kada okrećete kanale stalno su vam Zadruga i neke, da kažem, emisije koje ne predstavljaju društvo onako kako treba da bude. A kako komentarišeš tu činjenicu da upravo medijske kuće kažu da one plasiraju građanima ono što oni žele da gledaju? Da li ti vjeruješ u istinitost te tvrdnje, uvažavajući činjenicu da su rejtinzi tih emisija zaista veliki? Gdje je istina u čitavom tom začaranom krugu? Pa smatram da, pritom kod nas, slažem se sa tom činjenicom da oni uglavnom plasiraju to što mi želimo, ali to je, mislim, lako je reći da je to problem društva, jer poenta tih emisija jeste sklanjanje sa nekih veoma bitnih tema i zamaranje naših umova nekim bespotrebnim stvarima i skretanje pažnje sa nečega što je možda bitno, tako da je to onaj klasični medijski krug koji stalno se vrti i stalno biva svakodnevnica. Da li bi, pošto jedno od pitanja u ovom istraživanju takođe kažu da mediji zaista imaju značajnu ulogu u promovisanju i kreiranju uzora mladima, čak 65% djevojčica smatra da mediji i društvene mreže imaju tu značajnu ulogu, a 27% da imaju najveću, odnosno suštinsku, i da mediji posledično tome najviše promovišu žene koje su estrade ličnosti, dakle starlete, blogerke, influencerke, reality učesnici i tako dalje. Dakle, ako mediji imaju suštinsku ulogu u kreiranju nečega što su naši uzori, a oni u 91% slučajeva, kako kažu tvoji vršnjaci, kažu da promovišu pjevačice, starlete i ostale, da sada ne nabrajam. Da li smatraš da bi korekcijom tih medijskih sadržaja dobili tu vrstu gledanosti? Je li to možda teži put kojim se ide, ali put koji bi mogao da da rezultat? Naravno da je teži put i nije lako odjednom da prebacite fokus sa starleta, blogerka, influencerka na naučnike i doktore i ekonomiste i tako dalje,
ali to je naravno pravi put i uvek je pravi put možda i teži. Smatram da su od velikog, jer pazite, vi danas, kako taj Instagram i YouTube pogotovo aktuelan, svaka druga devojka želi da bude blogerka, svaka druga devojka non stop gleda slike Kim Kardashian koja ima neke, da kažemo, neke predstave o telu i o licu i o tome kako prava idealna žena treba da izgleda i onda se devojke pogotovo okreću tim zašto ja nisam takva, ja želim da budem kao ona, da budem zgodna kao ona i tako dalje. Tako da ja smatram da su to pogrešni uzori i mene takve stvari stvarno ne interesuju ni Kim Kardashian ni oni jer svi znamo kako su oni dospeli da se ne interesuje me taj put da ja postanem slavna na taj način. Ali uvek, retko kada ćete da nađete na Facebooku da vam izađe, na primer, članak o Marie Curie ili nekoj drugoj poznatoj naučnici, nego uglavnom su to da li je neko raskinuo sa nekim, da li je ona preuzela tu nagradu, šta je ona uradila i tako dalje. Koliko među vršnjacima komentarišete ono što su uspjesi upravo vas? Da li dobijate pozive za gostovanje, za novinske članke, tekstove na portalima? Da li si zadovoljna koliko tvoji vršnjaci, ti i svi ostali, kada ostvare neki značajan uspjeh, dobiju prostor u medijima? Zadovoljna sam i za to je veoma zaslužna naša škola, jer baš promoviše prave vrednosti i promoviše kada uvek saznamo ko je dobio svoje državno takmičenje, ko je pošao inostranstvo na neku razmenu i škola igra veliku ulogu tu i veoma je hvala što promoviše ono što stvarno valja. Tako da smatram da mladi nisu zakinuti za to iskustvo, jer ja sam uvek informisana o nekom drugom vršnjaku koji je nešto postigao u trenutnom školovanju. Koja bi tvoja bila generalno poruka za kraj? Evo, možda najprije tvojim vršnjacima koji su i učestvovali u istraživanju i dali ovakve rezultate. Pa hvala vama što ste me pozvali da gostujem u ovoj emisiji. Pa moja poruka bi bila, sad konkretno što se svega tiče, da je najbitnije da, pored možda škole, da se uključujemo u sve ostale, da kažem, vannastavne aktivnosti i vannastavne teme, da nismo samo upućeni na školske obaveze, taj put, škola, kuća, da uvek treba da nas interesuje što više stvari, da budemo uvek informisani o tome šta se dešava oko nas, jer opet mi smo budućnost ove države, mi smo budući akademski građani, tako da ne treba da smo samo fokusirani na knjigu, da treba što više da se družimo ovim godinama, jeste da su to godine koje možda su malo nezgodne jer donosimo neke bitne odluke u životu, ali da je to sve normalno i da su svi prošli kroz to, tako da samo napred i uživajte u srednjoškolskim danima. Mediji su nezaobilazni dio savremenog društva i oni definitivno utiču na formiranje stavova svih ljudi, čak i kada toga nismo svjesni. Obzirom da djeca sve više konzumiraju medije, različite vrste medija, nezaobilazan je njihov veliki uticaj na rast i razvoj te djece. U principu nismo ni primijetili kada se promijenilo vrijeme, odnosno kada su mediji preuzeli primat nad našim životima. Evo kad napravimo neku digresiju kako je bilo prije 30 godina i danas, vidjet ćete koliko
kolike su stvari razlike, a da nismo ni svjesni šta se to u međuvremenu izdešavalo. Naime, recimo, ukoliko uzmemo nekog dječaka od 8 godina, prije 30 godina, on je na raspolaganju imao samo fiksni telefon, radio i televizor. U porodici uglavnom bio samo jedan televizor, samim tim su roditelji određivali kada će da se gleda televizor, odnosno televizija, šta će da gledaju i koliko. Rijetki su samo bili privilegovani, imali televizor u svojoj sobi, pa samim tim možemo reći da nije bilo toliko značajna taj aspekt medijske pismenosti o kojoj danas pričamo, jer su roditelji svjesno ili nesvjesno vršili kontrolu nad sadržajima koje su pristupačna djeci. Danas, 2019. godine, recimo taj prosječni dječak ide u školu sa telefonom u džepu, ima na ruci pametni sat koji opet je izvor informisanja s jedne strane, manje više imaju svi tablete, računara. Evo istraživanja recimo koje su radile agencije UNICEF u okviru kampanje Birajmo šta gledamo, pokazuje da 90% srednjoškolaca ima neki telefon. Dakle, ima sredstvo komunikacije koje roditelji ne mogu da kontrolišu. Dakle, u velikoj mjeri se promijenio sistem korišćenja medija. Danas su mediji mnogo više nego što su to nekada bili. Mnogo su nam pristupačniji i, kao što sam na početku rekla, oni preuzimaju dominaciju nad našim životom. Svi praktično, pa i taj dječak od 8 godina danas liježe sa medijima i prvo što uradi kad se probudi, koristi medije. Samim tim uticaj na medije, na djecu je jako velik. Ne možemo govoriti da je taj uticaj samo negativan, jer nije. Ima puno pozitivnih stvari koje možemo iz medija da iskoristimo, pa i za rast i razvoj djece i maloljetnika, ali ipak ono što je nedvosmisleno jeste da prekomjerno korišćenje medija negativno mora uticati na djecu. Tu recimo je posebno izražena distinkcija kod predškolaca i osnovaca recimo. Predškolci uglavnom vizualizuju stvari koje vide u medijima, odnosno ne mogu da odvoje ono što je realno od nerealnog, pa samim tim doživljavaju te stvari zdravo za gotovo, da tako kažemo. Znači, vjeruju da recimo Spider-Man može da leti, ali s druge strane, znači, nemaju realnu sliku šta su mediji, zbog toga je lako uticati na njih, ali ipak emotivan uticaj na djecu od strane medija je mnogo od manjeg značaja u odnosu na djecu recimo školskog dobi ili negdje malo kasnije, zato što oni se identifikuju sa svojim idealima, odnosno sa svojim, kako danas često koriste djeca, blogerima, nekim youtuberima i usvajaju ta ponašanja. Šta je suština svega ovoga? Da medijski pismeni roditelji značajno mogu da utiču na svoju djecu. Znači, ukoliko je medijski pismen roditelj, on može da utiče da to dijete koliko konzumira i kako konzumira medije, to je jako važno, iz prostog razloga što mi ne možemo zabraniti djeci da konzumiraju medije, nego samo ih naučiti kako da ih konzumiraju, čemu da vjeruju, kako da ih kritički analiziraju i vrednuju, i upravo to jeste kampanja koja u značajnoj mjeri je podržana od UNICEF-a, u stvari vodi Agencija za elektronske medije. Tako da ono što poručujem svim roditeljima i djeci je da rade na medijskoj pismenosti. Jedan problem koji je evidentan u cijelom svijetu pa i kod nas jeste što su djeca vrlo često informatički pismenija od svojih roditelja, tako da je vrlo teško da roditelji budu uzor u toj medijskoj pismenosti. Tako da mislim da u suštini medijska pismenost sada treba da se razvija, odnosno da svi njegujemo te vrijednosti i kod roditelja i kod djece. Kakve su, pošto pretpostavljam da ste radili neko istraživanje na samom početku kampanje i da ćete na kraju sprovesti neko radi evaluacije. Šta su podaci sa kojima ste se sreli kada ste kreirali ovu kampanju? Evo upravo možda da krenemo od te medijske pismenosti roditelja pa dalje. Sa kakvim ste se podacima suočili kad je Crna Gora u pitanju? Suština je da svaki projekat treba da se započne sa istraživanjem da bismo mogli da vidimo kakve smo rezultate postigli. Međutim, mi smo bili prilično nestrpljivi jer proces tog istraživanja je trebao mnogo duže nego što smo mi htjeli, tako da smo sa kampanjom počeli prije nego što smo sproveli istraživanje. Istraživanje možete vidjeti na našem sajtu medijske pismenosti gdje se dao nam je smjernicu u kom pravcu treba dalje raditi sa medijskom pismenošću. Tu je bilo dosta podataka koji su ovako
ovako bili iznenađujući za sve nas i mislim da su mnogi mediji prenijeli upravo neki podatak koji je najevidentniji, a to je da recimo djeca danas oko 8 sati dnevno provode koristeći određene medije. Znači tu se ubraju i mobilni, i televizija, radio, znači različite oblike medija, što je prilično poražavajuće za jedno društvo da toliko, i pokazuje koliki je u stvari uticaj medija, gdje bitku gube roditelji u odnosu, ili neko pozitivno okruženje u odnosu na medije. Tako da ti podaci do kojih smo došli svakako ukazuju da jesu građani čuli za medijsku pismenost, poslije toga neko malo istraživanje koje smo sproveli opet ukazuje da je porasla svijest o medijskoj pismenosti, da su ljudi čuli za taj pojam, da saznaju šta je taj pojam i što me jako raduje da postaju svjesniji ko medijsku pismenost u kampanju vodi. To je jako važno da bi ljudi znali eventualno da se obrate sa određenim idejama, pitanjima, preporukama institucije koja se time bavi. A obraćaju li se? U principu da, pozitivne su kritike, ljudi se interesuju, tako da ovo što ste vi rekli na kraju neko istraživanje, to je proces koji nema kraja. To je kao cijeloživotno obrazovanje i to je cijeloživotno učenje, tako da svakako planiramo posle određenog vremenskog perioda da napravimo novo istraživanje kako bismo mogli da procijenimo rezultate, ali to svakako neće biti na kraju. Vjerujem da će agencija, iako to u zakonu nije eksplicitno navedeno da se mi time bavimo, ali smo prepoznali kao veoma značajno i komplementarno sa ovom oblašću koju mi radimo i vjerujem da ćemo i ovim tempom nastaviti i dalje. Ono što je karakteristično za tradicionalnu regulaciju koju agencija obavlja od svog postojanja jeste da mi dosta dobro regulišemo tradicionalne medije, znači televiziju i radio. Tu imaju određeni niz mjera koje sprovodimo i koje su u skladu sa evropskim standardima, s tim što je činjenica da sve više se mladi okreću netradicionalnim medijima, znači internetu, različitim drugim vrstama sadržaja i zbog toga smo upravo pokrenuli ovu kampanju da bismo na najbolji način i kroz mjere za tradicionalne medije i kroz edukaciju kako koristiti netradicionalne medije, a da ih opet na najbolji način iskoristite da ne štete razvoju primarno djece. Kada su u pitanju te tradicionalne mjere, ono što manje više već svi znaju, ali nije zgorak da ponovim, jeste da su mediji sve programske sadržaje koje potencijalno mogu naštetiti maloljetnicima dužni da označe sa oznakama 12, 16, 18 u zavisnosti za koju dob maloljetničku je programski sadržaj namijenjen. Neki programski sadržaj se nikako ne smiju emitovati, to su recimo, na primjer, pornografija, to su oni koji definitivno ozbiljno štete razvoju maloljetnika. Tako da su to samo jedan od mali segment mjera koje mi svakodnevno sprovodimo i pratimo njihovu realizaciju kod tradicionalnih medija. Hajde da čujemo još koje su to mjere i koje su vaše mogućnosti i koje su, da kažem, poluge agencije sa kojima raspolažete u zakonskom i svako drugom smislu da bi ovo o čemu govorimo bilo na značajno višem nivou. Kada su u pitanju tradicionalni mediji, pored ovih mjera koje su ovako najuočljivije, imamo još niz drugih koje pratimo. Pratimo između ostalo kako se izvještava o maloljetnicima, trudimo se da motivišemo emitere da oni proizvode programe namijenjene maloljetnicima, jer ovo istraživanje koje smo sproveli sa UNICEF-om upravo pokazuje da mladi ljudi se više okreću netradicionalnim medijima jer ne imaju dovoljno sadržaja koji ih interesuju i nemaju dovoljno sadržaja u kojima učestvuju mladi na našoj televiziji. Pa smo recimo u okviru ove kampanje organizovali više edukacije emitera za proizvodnjom takvih sadržaja. Recimo konkretno sad je sa televizije Crne Gore potpisala ugovor u saradnji sa agencijom i UNICEF-om sa Vadadom koja pravi određene programske sadržaje namijenjene djeci koju djeca prave. Pa će, nadam se, to doprinijeti da na radioteleviziji, odnosno na televiziji Crne Gore, bude više programskih sadržaja namijenjenih djeci. Tako da sa više strane pokušavamo da ovaj proces podstaknemo, da omogućimo djeci da gledaju na našim televizijama programski sadržaj, odnosno da to podstaknemo kod emitera. U istraživanju je bilo i bile su pitana djeca o tome da li su i u kojoj mjeri žene zastupljene u medijima. Da li vi uopšte imate i sprovodite takve vrste istraživanja? Agencija za elektronske medije je nedavno napravila istraživanje o vidljivosti muškaraca i žena u centralnim informativnim emisijama kod nacionalnih emitera. To
istraživanje je između ostalog pokazalo da su dominantne žene u ulozi novinara i ne samo u ulozi novinara, već i u ulozi urednika sa izuzetkom televizije Crne Gore, s tim što jedini dio centralno-informativne emisije gdje žene nisu dominantne jeste izvještavanje o sportskim događajima. Takođe, kada su u pitanju sagovornici koje su bili u toku centralnih informativnih emisija, tu uglavnom dominiraju muškarci, mnogo manje žene, negdje oko 20%. Tako da sveukupna situacija kada su u pitanju nacionalni emiteri jeste da su žene prilično vidljive, barem s aspekta, odnosno u ulozi novinara ili urednika u tim medijima. Kada imamo uzor u okviru porodice, kada deca izjavljaju meni su uzor moji roditelji, mi onda tu govorimo o jednoj srećnoj porodici, o tome da su roditelji, otac i majka, najveći deo dana, nedelje i godine u nekom pozitivnom raspoloženju, zadovoljni svojim stilovima života i zadovoljni svojim životnim odabirima. I kada vi živite sa takvim roditeljima, onda oni potpuno prirodno postaju vaš uzor i kada imamo takve rezultate, meni je to onda potvrda onoga što ja često i pričam, da još uvek postoji veliki broj zdravih i jakih porodica koji jedni liče na druge i koji čuvaju jedni druge. Znate, nego je samo došlo neko malo drugačije vreme gde se verovatno iz potrebe da se pomogne onima kojima je loše, onda malo više priča o tim nekim lošijim uzorima i tim nekim disfunkcionalnim porodicama. Ali, da, rezultati vaši potvrđuju jedno mišljenje svih nas koji smo baš onako čak i u privatnoj praksi pa znamo neke druge podatke, je da još uvek ima dosta jakih, zdravih, stabilnih porodica i jake i zdrave, stabilne dece koja su srećna i zadovoljna stilovima života. Upravo ovo što ste sada kazali je bilo moje naredno pitanje, a to je šta govore vaše iskustvo iz prakse. Dakle, rezultati istraživanja koje smo mi sproveli su jedno, a ono što se vi sa čime se vi u svom radu suočavate su neke druge informacije. Koliko korespondiraju rezultati ovog istraživanja sa onim sa čime vi kroz vaš posao i vaše neposredno iskustvo koje stičete nevezano za posao, koliko korespondiraju? Dosta. S tim da, samo je ovo važno, jako malo ljudi govori o sreći i zadovoljstvu. Znate, jako puno mladih želi da liči na svoje roditelje, ali kada vidi da su roditelji nezadovoljni, onda oni pokušavaju da nađu neke druge uzore i onda se često izgube. Jer znate, jer ipak su roditelji ti koji su uzori, a onda kada uzimamo neke druge uzore, pogotovo kad ih ne znamo, to je ta praksa koja se vidi, da mladi uzimaju za uzor neko koga realno i ne poznaju, nego znaju neke delove, neke segmente tih nekih pevača, književnika, umetnika. Znači, znaju samo jedan deo njihove slave, glamura. Obično bolji? Tako je, obično bolje, onaj deo koji se ljudi iz svojih razloga prikazuju, a ne znaju ono naličje tog uspeha i naličje te sreće. I onda se u stvari izgube jer požele tu sreću, a onda se iznenade kada dobiju i nesreću koja tu sreću prati. I onda se negde nađu između roditelja za koje misle da njihovi odabiri nisu okej, i ovih novih odabira za koje vide da nisu u redu. I to je onda ova praksa gde negde vidim da se mladi izgube i da im treba pomoć i pomoć se uglavnom upravo to radi. Vraća se roditeljima s tim da se uvidi zašto ne da su roditelji grešni u smislu uzora, nego da su možda roditelji negde u svom životu napravili neke pogrešne izbore, tako što veruju u neke stvari, neka obećanja, neke ljude, i da nisu oni u krivu, nego da su neki izbori koji su oni napravili bili u krivu i da tako onda pomažemo mladim ljudima da ostanu, da liče na roditelja, ali samo da prave neki put neke malo drugačije odluke u svom životu. Znači, to je recept kada razgovarate sa mladim ljudima koji imaju spektar različitih problema, savjetujete vraćanje porodici, tom centru odakle bi sva rešenja trebala da idu. A šta ako su tu problemi? Pa, pazite, najveći deo porodice je funkcionalan i dobar i najbolje mesto za dete. Najvećem broju slučajeva.
onda kada imamo disfunkcionalnu porodicu, mi onda uglavnom to i imamo i na prvom sastanku, da dete uopšte ne bira između porodice i nekih drugih uzora, nego ono odmah odabira druge uzore. Tad ih naravno nikad i ne vraćate u primarnu porodicu, zato što da, oni su se već na ranom uzrastu od te porodice odvojili, jer u stvari nisu imali ni, nažalost, ni za koga da se zakače, ugledaju ili da se prosto prilepe, oslone ili kako god da to nazovete. Znači, u tim slučajevima se radi nešto drugo, a to je, pa mi bismo baš to rekli, pravljenje nekog svog sistema vrednosti, neke svoje moralne skale. I to onako bude jedan malo mukotrpniji posao, zato što smo mi nekako u savremenom društvu prvo prestali da izučavamo etiku, prestali da izučavamo moralnost i onda malo ljudi u stvari zna šta je etičnost. Malo ljudi zna iz kojih osobina ličnosti to dolazi. Jako malo mladih ljudi zna šta je požrtvovanje. Jako malo ljudi zna šta je to davati sebe drugima, šta je altruizam, šta je frustraciona tolerancija, šta je odricati se zarad sutra. To su na prvu loptu vrlo jasni pojmovi. Međutim, kada to stavimo u praksu, tu onda mladi ljudi ne mogu da se snađu i tu im negde treba pomoć. I tu stvari onda i leže te neki novi obrazci, novi stilovi i novi uzori koje oni negde i sami naprave. Jer znate kako, kad nemate funkcionalan uzor, nije problem da ga napravimo, pa makar on bio negde i fiktivan, figurativan, otprilike da liči na nekoga. A tu nam i pomaže savremena psihologija, ona sad onako malo i forsira tu neku individualnost, nemojte ličiti ni na koga, ličite na sebe, tako da nam, eto, te neke savremene grane onda koristimo da pomognemo mladim ljudima koji upravo ovo, zbog specifične porodične strukture, ne mogu da se vrate uzorom u prvobitnu porodicu. E sad, ono što dominantno, bar prema ovom istraživanju, čućemo koje je i vaše mišljenje, ono što dominantno utiče na formiranje stavova mladih ljudi o promovisanju, kreiranju uzora jesu mediji. Čak 65% djevojčica smatra da mediji i društvene mreže imaju značajnu ulogu, a 27% smatra da imaju najveću ulogu. Dakle, to je veoma, veoma visok procenat kad se sabere, s obzirom da su odgovori slični. A imajući u vidu odgovore na sledeće pitanje u kojima kažu da mediji promovišu estradne ličnosti, dakle tu su starlete, blogerke, influencerke, reality učesnici i tako dalje. Znači, kompilacija ta dva odgovora nas dovodi do nekog, da kažem uslovno rečeno, problema, jer ako u traženju uzora, ako oni nisu u porodici, ako se mladi ljudi, mlade djevojke okreću medijima koji imaju dominantnu ulogu u kreiranju njihovih stavova, a u medijima su dominantne estradne ličnosti, ne želeći nužno da kažem ništa loše o tome, ali oni obično daju tu neku iskrivljenu sliku o tome i pružaju ono najbolje od sebe, počev od nekih isfotošopiranih fotografija, lažnih predstava, predstavljanja svojih života, pa tako dalje. Gdje je tu uloga i medija i nas kao društva i kako možemo tome, eto da kažem, stati na kraj, kako učiniti, kako edukovati te mlade ljude da se ne ugledaju na taj dio društva koji baš i nije nešto najbolje od nas? Znate kako, ja tu volim da napravim jedno poređenje, da nas malo vratim jedno 50-100 godina nazad. Znate, svi mi znamo da budemo sada moderni građani i građansko društvo, a psihologija je isto. Znate, psihologija naših predaka od pre 100 godina i danas nije se puno izmenila. Da kad smo nekad živeli u selima, kada dođe cirkus u grad, da, o njemu svi pričaju i onda i kad ode cirkus iz grada i o njemu se priča danima i selo priča i priča i priča. Kada dođe nova kafanska pevačica u kafanu i kada muž od rente što je zaradio potroši ili glavna osoba u porodici, jel tako, potroši sav novac u kafani, o toj pevačici se priča danima, nedeljama, godinama i mesecima. Ali to su isto mediji. Ja ne verujem i ne delim mišljenje nekih ljudi koji onako pričaju da su u medijima zastupljeni više tako neki ti cirkuzanti. Zato što mediji imaju jako puno emisija koje su izuzetno edukativne, izuzetno transparentne. Jako puno postoji dobrih i kvalitetnih emisija.
one samo nisu cirkus. One samo nemaju tu pompu da privuku toliku pažnju da se o njima priča. To je naš problem. Što nekako čovek i danas i pre 100 godina nekako je više sklon da ono nešto što je drugačije, ono nešto što mu se ne dopada, ono nešto što je intrigantno, ružno i protiv pravila same zajednice, da o tome razgovara i priča. Tako da se nekadašnje... To pamti. Nekadašnje prelo u selu, nekadašnja ta okupljanja koja su nekad bila u selu i glas sela, sada se u stvari samo pretvori u medije. Znate, sad je mediji su sada to selo, to neko mesto u kom se prepričava i dešava sve i to kreira neku našu šta je dobro i šta nije loše. Znate, tako da nismo se puno promenili su se samo kanali ispoljavanja nekih naših, verovatno, strahova, jer ja uvek kada vidim da je mladima uzor neko ko je, ja ih nazivam cirkuzanti, zabavljači, prosto ljudi koji boje drugačijim bojama ovo naše nebo, jer naše nebo rada, kao što smo nekad radili na selu, na njivi, u stočarstvu, bilo gde 8 do 10 sati, 12 sati dnevno, svaki dan u godini. Tako sada radimo za neke druge poslodavce u nekim fabrikama, firmama, isto od 8 do 10, 12 sati dnevno. Nikad nikome život nije bio lagan i nikad niko u našoj istoriji, svih naših predaka nije dolazio do novca lagano, tako isto i danas. Uvek je zanimljivo bar maštati o tome da neko uz tralalala uspe da zaradi neke velike novce i onda mi tako maštamo i onda odemo u tako te uzore, bar ti mladi. Ali baš to se desi kada ti uzori počnu da budu neko koga mladi prate, onda jako često se desi to da vide da je to lažno, da je to samo cirkus, da su to samo neka svetla koja tako, u toj svakodnevici teškoj i mukotrpnoj, koja donosi sigurnu zaradu, siguran posao, siguran profit i siguran status u društvu koji je kvalitetan i transparentan, oni se vrlo brzo to povuku od tog glamura, sjaja, ili, pravo da vam kažem, oni koji se ne povuku i ostanu u tim lažnim nekim kriterijima, autoritetima, životima, kao što ste pomenuli, ti photoshopiranim, ti jako često postignu za nekim stimulativnim sredstvima, jer da biste živeli u tom lažnom svetu cirkuskom, bez da vređamo cirkuzanta, oni su fenomenalni zabavljači, ali razumećete da je to prenosno značenje, u tom cirkuskom svetu vi morate imati i malo dopingovan nervni sistem, tako da onda oni već ulaze u jednu drugu priču. Znači, ne govorimo mi više o mentalno zdravim ljudima u smislu da nisu zavisni od nečega, nego tada jako često baš govorimo o nekim uživaocima nekih psihoaktivnih supstanci, nekim zavisnicima i to je već onda jedan drugi svet koji izlazi iz okvira svakodnevice, koji izlazi iz okvira upravo ove neprosečne mentalno zdrave osobe. Dobro shvatila, ne možemo kriviti medije za to što oni plasiraju. Možemo donekle možda i razumjeti ono sa čime oni pravdaju emitovanje tih sadržaja koji mladi očigledno najviše primjećuju. Ja sam saglasna sa vama. Ako vi kažete da postoji puno kvalitetnog programa, da, postoji, ali očigledno ovi koji skreću pažnju, oni najviše ostaju u glavi i ostanu upamćeni i onda oni, mladi ljudi kad odgovaraju ili bilo ko od nas, mi ono što nam prvo padne na pamet, to su obično te i takve stvari. Da li su mediji krivi? Hajde da postavim precizno to pitanje zbog situacije koja vlada u društvu i koja formira razmišljanje mladih ljudi. To isto kao da ste me pitali da li je kafenska pevačica kriva što je vaš suprug ostavio svu platu njoj, a nije doneo kući. Ne, nije kriva kafenska pevačica, kriv je taj muž koji je jednostavno pomislio da taj cirkus vredi, koji je u tom momentu zaboravio koje su njegove dužnosti i obaveze i koje su merila vrednosti i onda je prosto sebi
priuštio neko takvo ponašanje. Tako da ja ne mogu da krivim mediju. U psihološkom smislu oni su samo jedan od uticaja, jedan od opcija. Jer mentalno zdrava osoba sama bira šta će da gleda, šta će da vrednuje i oko čega će da troši svoje kognitivne sposobnosti. Ako je iko kriv što mladi imaju uzor u nekim ljudima koji nemaju vrednosti našeg društva, onda je uvek za to kriva porodica. Uvek je za to kriva majka ili otac koji nisu seli sa svojim adolescentom i sa svojim tinejdžerom i sa svojom mladom osobom i zajedno pogledali tu neku emisiju koja privlači njihovo dete. I onda sesti sa svojim detetom i objasniti mu i uveriti ga. Znači, ne odustajati, objašnjavati, dok ga ne uverite da je to samo sjaj za jednu noć, kao što je nekad pre 100 godina jednom u godinu dana dođe cirkus i tu noć bude sjajno i tu noć bude fino i mi uvek se dobro zasmejemo i smejemo i zabavimo. Ali sutra ujutro nas čeka ozbiljan rad, jer život je jedna ozbiljna priča, može da bude mnogo dobro ozbiljna igra, ako si ti ozbiljan i onda u životu možeš da se igraš ceo život, ali ako imaš znanje, imaš rad i imaš nešto što kvalitetno ponudiš na tržište rada koje će da traje. Da traješ, ne 5 godina, ne 3 hita, 2 albuma, nego da traješ 20 godina, 30, 40, pa i u 60. godini života da budeš funkcionalan. Za kraj ovog kruga pitanja o medijima i o uticaju medija, jedno od pitanja u ovom istraživanju jeste bilo da li su i na koji način percipirali prisutnost žena u medijima. Ja iskreno o tome nisam nikad razmišljala na takav način i sad da me neko pita, ja ne bih znala šta bih mu tačno odgovorila na to pitanje, jer nikad ne gledam medije na taj način da razmišljam da li ima više žena ili muškaraca. Prosto ne posmatram to na taj način, ali vjerujem da postoje izuzetno opravdani razlozi zbog kojih se to pitanje postavlja. Da li vi imate neki stav o tome? Razmišljate li o ženama na taj način? Da li su i koliko one zastupljene u medijima i zašto je to važno? Sad treba paziti šta reći, ne povrediti naše, kaže morate podržati žene. Žene traže da podržavamo jedne druge, privatno to radim, podržavam žene i ako žene kažu da ih je manje u medijima, ja ću da podržim to. Međutim, mislim da pojavljivanje u medijima nema puno veze sa polom. Jer ja ne verujem u te teorije zavere da neko sedi i kaže ne, ona je žena pa ću ja sad nju neću pustiti ili ona je žena, ja ću nju više pustiti. Prosto verujem da postoje neke stvari gde se žene bolje snalaze, a neke stvari gde se žene toliko ne snalaze još uvek. Ja mislim da žene u politici nisu toliko zastupljene jer se one tu još uvek nekako nisu snašle. Žene su onako tradicionalno nežnije, bistrije, ali onako, pre dobro razmisle, pa onda kažu i urade. A politika je onako nešto što zahteva neke druge osobine, brzo, energično povezivanje. Tu negde žene nisu tu dorasle muškarci. Mislim da ženama tu recimo treba malo više obuke, malo više učenja, nesposobnosti, samo učenja, razvijanja nekih novih veština. Isto kako što ćete vidjeti u nekim popodnevnim emisijama koje se bave kuvanjem, dekoracijom, nekim estetskim stvarima, tu ćete verovatno imati više žena, jer su to prosto neke grane gde muškarci nisu toliko opet vešti i sposobni, a opet i to će da se menja jer će se muškarci tu edukovati. Ja mi imamo u zadnjih 15-20 godina jedan trend da se i muškarci, onako ta njihova estetska strana polako razvije. Tako da savremeno društvo donosi to izjednačavanje polova koju psihologija negde podržava. Jer da, mi smo svi jednaki, postoje neke različitosti koje su prirodne, ali ukoliko imate želju, volju, vi onda možete i razviti neke stvari, neke osobine, a mislim da su mediji upravo to. Ako imate nešto da pokažete, mediji će vam dati tu mogućnost. Dati prostor. Tako je, tako da samo mislim da ako postoje muškarci i žene, ako postoji ta razlika, mislim da postoji samo zbog toga što, eto, žene nisu znale šta da pokažu, nisu, eto, umele kako da se predstave, a da su u zadnjih 10 godina i više onako spremne da rade na sebi, na svom otvaranju i na izlaženju iz tradicionalnih tih uloga estete i nekoga ko čuva i vodi brigu, tako, porodici, nego da uđe u neke, sad su ozbiljnije sfere života, ali recimo neke tipične muške uloge, tako da mislim da će se vrlo brzo izjednačiti i da će ta priča ima li više ovoga ili onoga
biti deo naše istorije. Rezultati koje sam mogla da vidim ovog istraživanja su više nego dobri. Iskreno da kažem, mene su onako prilično i iznenadili. I sad ne bih voljela da budem pesimista, ali se nadam da su djevojčice ili djevojke koje su anketirane bile iskrene u tim svojim odgovorima. Jer, nažalost, mi u Crnoj Gori smo još uvijek tako društvo da ponekad, iako znamo da je to anonimna anketa, dajemo odgovore koji se očekuju od nas da treba da ih damo. Tako da je mnogo dobar podatak ako, ne znam, 60% djevojčica uzore gleda u svojim roditeljima, porodici, da li se to radi o ne znam, o svojoj majci, sestri, bratu, nebitno je, ali nisam sigurna da je na ulici u stvarnom životu baš takva situacija. Mislim, ako možemo da vidimo način na koje se te djevojčice oblače, na koji način se ponašaju na ulici, u gradu, u kafiću, onda nisam baš sigurna koliko su relevantni ti rezultati, odnosno njihovi odgovori koje su dali. Ali hoću da vjerujem da ipak jesu i to je dobro. Jer mi svi znamo da kritikujemo sad tu mlađu populaciju, to mogu da kažem jer oni za nas jesu mladi kao izgubili su vezu sa stvarnošću, oni više ne čitaju, stalno su na Facebooku, na društvenim mrežama, gledaju samo te neke pjevačice, starlete, baš ih kritikujemo. Kao mi smo bili u svemu bolji i sve to bilo nekad bolje. Mislim, svako vrijeme ima svoje prednosti i svoje mane, ali ne znam, ja majka sam 2 dječaka, tako da nemam sad taj neki utisaj kad su u pitanju djevojčice kako to ide, ali moje drugarice, moje prijateljice imaju djevojčice i znam da imaju tu strepnju, taj strah u šta će one da izrastu. Znači, da li će im uzor biti Jelena Karleuša ili će im biti njihova majka ili neka poznata naučnica ili možda i političarka. Postoji strah, ja se nadam da naše djevojčice u Crnoj Gori neće ići tim putem, ali ono što vidimo na ulici, mislim da je potpuno drugačije od onoga što je ta anketa pokazala. Pa dobro, interesantno je razmišljanje da je moguće da dobar dio odgovora jeste ono što je na nivou očekivanog. Interesantno razmišljanje u svakom slučaju. Evo, izvinjavam što evo recimo banalan primjer, mi još uvijek živimo u državi gdje naši građani su ubijeđeni, veći dio građana, ne mogu da naravno sad da govorimo o svima, da su ubijeđeni da političke stranke znaju za koga su oni glasali u onoj kabini, iako je to prosto nemoguće. Tako negdje se vodim i tom logikom da, ne znam, i te djevojčice ili uopšte anketirani misle da jeste ona anonimna, ali možda oni ipak znaju da sam to ja imenom i prezimenom i zamisle da ja sad odgovorim da je meni uzor Jelena Karleuša. O tome sam htjela samo da stavim akcenat na... Mi kad smo bili djeca, mi smo imali televiziju, radio i to je bilo to. Čak i u televiziji to je bio jedan skroman odabir kanala. Sada je djeci zaista mnogo toga dostupno i na raspolaganju i od malih nogu. I mediji i po rezultatima ovog istraživanja i ono što mi kao konzumenti medija i kao neko ko u medijima radi znamo koliki mediji imaju uticaj i kakav. Kako bi ocijenila našu medijsku scenu u tom smislu, naročito imajući u vidu ove rezultate koji kažu da je 90% prostora u medijima dato ličnostima kao što su pjevačice i starlete i tako dalje? Znači, evidentno je da mediji utiču na kreiranje naše stvarnosti, na to kako razmišljamo, šta volimo, šta ne volimo. To je uvijek bilo i kad smo, kao što kažeš, i mi bili djeca. Ne znam, evo, napravit ću samo jednu malu digresiju. Mi smo u to vrijeme gledali, recimo, Italijane. Mogli smo gledamo Rai Uno, Rai Due i mi smo voljeli da gledamo te voditeljke koje su bile na tim kanalima. Od tih nekih, ne znam, Mare pa do, ne znam, Pipo je bio zanimljiv, pa bilo ih je Rafaela Cara, ali drugačiji način je bio, drugačije su se te žene pojavljivale na televiziji i onda bez obzira što su one bile voditeljke ili su neke od njih bile i pjevačice, na drugačiji način su izgledali su, eto da to iskoristim taj termin, pristojno. E sad, ovo kako mediji danas, imamo sad tu jednu varijantu, ne želeći naravno da kritikujem javni servis, ali javni servis je dužan, kao servis koji plaćamo svi mi, da ima što više tih emisija koje će da edukuju mlade ljude. Znači, od obrazovnog programa preko kulturnih nekih
emisija do toga da nam predstave, ne znam, pozorišne predstave, razne koncerte, knjige, a privatni mediji, nažalost, živimo u komercijalnom dijelu i sad ne možemo očekivati od bilo kojeg privatnog medija da daje svoj novac na takve neke emisije koje, nažalost, ne donose novac. A televizija je vrlo skupa igračka. Znači, da biste imali televiziju i da biste mogli da radite, vi morate da zarađujete novac. A novac i marketing donose takve emisije zabavnog karaktera gdje se pojavljuju, ne znam, pjevačice, starlete, zabava za lake mase. Znači, moj je apel stvarno na javni servis, jer, mislim, to je servis televizije svih nas, da bi morali da vrate neke one emisije koje smo mi imali kao djeca kad smo bili. Ako oni ne mogu da ih stvaraju, jer to nije lako stvoriti, možda da otkupe, ne znam, RTS još uvijek radi dobre neke programe, Hrvati rade neke dobre programe, ne znam, mogu da uzmu strane neke emisije pa da ih titluju, da to prevode, jer vrlo je važno šta djeca gledaju, šta im se pušta. Iako svi mi kažemo, znaš, postoji daljinski, pa ću ja da kontrolišem šta moja djeca gledaju. Mislim, mogu ja da kontrolišem, ali ne mogu 24 sata dnevno. Tako da, morali bi televizije da posvete više, i moj privatni medij, da se razumijemo, ne aboliram privatne medije, ali kažem, tržište je takvo, tako da mi nemamo mnogo prostora da radimo neke obrazovne emisije koje vam ne donose profit, nažalost. Da. Društvene mreže, uticaj društvenih mreža, svi smo korisnici ili manje više svih ili nekih od društvenih mreža, Instagram, Facebook, Twitter i tako dalje. Portali, naravno, i ono sadržaj sa portala koji se šeruju, eto, tako da iskoristim taj izraz koji je adekvatan i prihvatljiv u tom smislu i većina mladih čak više i ne gleda televiziju uopšte, nego koriste i gledaju sadržaje na mobilnim telefonima. Generalno, tvoj stav o tome, koliko ti to koristiš i da li se tu može nešto učiniti, pošto svjedoci smo da tu apsolutno nikakva regulacija ne postoji? Koristim, baš dosta koristim društvene mreže, znači i Facebook i Instagram, naravno portale. Moj posao je takav da moram, na taj način se obavještavam. Neke stvari koje možda nismo taj dan pročitali u novinama ili na nekom portalu, eto saznali smo preko Facebooka jer je neko objavio, šerovao, tako da isto kao internet kad date djeci ili mobilne telefone, s jedne strane su korisni, jer mislim moramo da idemo u korak sa vremenom. Može mnogo toga da se nauči, zaista, ima i pozitivnih stvari. Apsolutno, od jezika preko nekih strani, znači naša djeca od 3 godine znaju sve o kompjuteru i internetu. Meni je trebalo godinu dana, prvi put kad sam se srela sa mišem za kompjuter da vidim kako on funkcioniše, tako da imaju taj pozitivan dio, ali opet imaju naravno i negativan, jer Facebook ne kontroliše šta ljudi mogu da postave na Facebook, od raznih videoklipova koji su stvarno diskutabilni, do čak i ljudi koji su nam prijatelji na Facebooku znaju da postave neke statuse, super, iznesi ti svoj stav, zato Facebook i postoji. Ali statuse koji su možda i puni mržnje, pozivaju na mržnju, na neku vrstu diskriminacije, tako da je u tom dijelu problematičan. Problematične su društvene mreže i ne znam, možda ću sad da me stave na stup srama, ali ja mislim da crnogorska javnost nije bila spremna za, recimo, uvođenje komentara na portalima. Jer to što možete da pročitate u tim komentarima je užasno. A radi se znate, ja ne znam ko je to napisao. Ja nemam ime i prezime, nemam fasu te osobe da znam ko je to napisao, a najčešće nemaju nikakve veze sa temom koja jeste. Vrlo često na ličnoj osnovi kritikuju osobu koja se pojavljuje u tom prilogu ili u tom tekstu ili čak autora toga teksta. I recimo mi se sad novinari suočavamo sa tim da ljudi više neće da ti daju izjavu da komentarišu nešto, jer neće da dozvole sebi da može bilo ko da ih sataniše, priča o njima sve i svašta. Tako da, što se tiče Crne Gore, ja bih lijepo uvela, znaš, imenom i prezimenom, i slikom, pa ti onda komentariši koliko god hoćeš. Mislim da je to, recimo, kod nas problem, ali to govori o svijesti koju, nažalost, još uvijek imamo u Crnoj Gori tako kakva jeste. Hvala, Danijela. I za kraj samo jedna poruka svim ženama. Evo i tvoj primjer nam govori da u Crnoj Gori ih ima ili nas ima, hajde, puno koje smo uspjele i da imamo karijeru i da zasnujemo porodicu. Koji je generalno tvoj stav koliko je žena zastupljena u Crnoj Gori u svim sferama života i kad pričamo o toj rodnoj ravnopravnosti koja se proteže kroz čitavo ovo istraživanje i
kroz emisiju sa našim sagovornicama, gdje je ta rodna ravnopravnost u Crnoj Gori, na kom nivou? Eto, više pitanja u jednom, pa ajde prvo da. Nigdje, nažalost. Jeste to popravilo, nismo baš onoliko patrijarhalno društvo koje smo nekad bili, ali mislim da to još uvijek nije dostiglo te neke nivoje koje bi trebalo da dostigne. Nažalost, eto tu su recimo mediji napravili grešku, mi smo od feminizma napravili nešto što je bauk i što ljudi imaju otpor prema tome. Kao feminizam, to su neke žene tamo što se nešto bore ili ne znam ti ni ja što. Sad skoro sam bila na nekom seminaru gdje su pitali nas 20 kao ko je od vas feminista, ko misli za sebe da je feminista, ja sam digla ruku. Niko nije digao ruku. I onda ih je žena pitala sve ostale kao da li se vi zalažete za to da žene imaju apsolutno ista prava koje imaju muškarci u društvu. Svi su digli ruku. Da li se vi zalažete za to da žene imaju pravo glasa i da budu birane kao muškarci? Svi su digli ruku. I kao da li se vi zalažete da žene primaju apsolutno isto platu za neki posao koji muškarci? I opet su svi digli ruku. I ona im kaže čestitam, sad ste položili osnovni kurs feminizma. Tako da mislim da, nažalost, u Crnoj Gori još uvijek su žene nevidljive na mjestima odlučivanja. Evo u našoj profesiji, znači, mislim, 80% čine žene. Što u redakcijama, što i na uređivačkim tim nekim funkcijama i negdje se stiče utisak da kada žene osvoje neku profesiju, kao što je to prvo bila sa školstvom, znači učitelji, profesori, pa sad novinarstvo, da one gube na značaju. Kad kažem na značaju, mislim i na visinu plati, na način na koji se ljudi odnose prema tome. Ima nas, ali mislim ne dovoljno i ono što bi možda bila poruka da bi žene postigle tu neku svoju ravnopravnost, to ne mogu da urade bez suprotnog pola, bez muškaraca. Evo banalan primjer, da bi LGBT populacija došla i ostvarila neka svoja prava, mora dobiti podršku od heteroseksualne populacije, inače ne mogu ništa da urade. Tako da ako žene žele da budu vidljive i da dobiju mjesto u društvu koje im pripada, moramo dobiti podršku one druge strane, a ona za sada izostaje. U Crnoj Gori nijesu poremećena baš sva mjerila vrijednosti. Zapamtimo, životni uzor za više od 61% adolescentkinja u Crnoj Gori je neko od članova porodice. Njih 15% se ugleda na glumice, slikarke, pjevačice, a na trećem mjestu sa 8% su sportisti, popularne osobe poput starleta, blogerki, reality zvijezda. Međutim, mediji imaju veliku ulogu u kreiranju stavova mladih, a sadržaji su previše usmjereni na estradu. Prostora za poboljšanje ima. Naše je da te pomake i napravimo.